namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course ndzi ta kha endla an analysis ya Mr Post loko a ri karhi a hlaseriwa strong hi mhaka ta gigi ya yena. Yeah, so ka siku ra namuntlha of course ra ti 1 ta June, as you can see ni fike ni scroll ka account ya Mr Post. Loko fike hi vona fika posta this post already a mi hi vonile ka yin'wana ti-video a hi khumbeni nyana. Yeah, a nga vulangi nchumu, of course hi fika posta ku na event as you can see unveiling kwalano ta kha ramboyini. So no ku nghena ka ti-comments ni fona kuma ku yi suke kusuka. A yi suke kusuka loko hlaseriwini swinene timhaka ta event leyi mi nga mi ya nghena ka ti-comments mi ta swi vona ku yi suke kusuka laha yi sukini swinene ti-comments to tala laha loko hlaseriweni. But to me ni vona swi nga make sense ku wa fika va kha a hlaseriwa, and of course hlaseriwa ngopfu defense ta Benny Mayengani, it's obvious sweswo. Ni vona ri ku hlaseriweni hi swona, but a ni voni swi make ngopfu sense guys, to be honest. Ni zamile ku va ni la ti-postara ta Benny the president, unfortunately no kuma yin'we ya ka dzingidzingi for unveiling ya last year. As you can see kwalana a yi invite na yona hi ti 30 ta December kwalana, lexi letin'wana ni koti ku ti kuma, but I know there were also other ones. So na president Mayengani a yi invite-wini le, you get it. Hi nga tlhelana na hi vo Dr Thomas Chauke na vona va invite-iwa ka ti-unveiling na yona ma swona ya latest ya le 29 ta April ka Maphale na a yi ri koho Dr Thomas Chauke. Performance ya yona hi yaleyo kwala ka background kwalana, of course as you can see there, nona a yi ri kona le ka unveiling liya le. So ni vona swi nga ri ku make ka sense wa Mr Post a kha a attackiwa hi sweswo, because a ko va yena ntsena a invite-waku le, as you can see of course no Dr Thomas Chauke na va invite-iwa no Benny Mayengani and stuff like that. So what you need to understand, the unveiling it's not like levo fuka va nyikiwa 2000 ne. Ku va ku ri an event straight. Ko mina ka those type of events a ni koti ku twisisa ku sponsor ku va ku ri mani, like I don't understand ku swi va kha swi famba xinjhani ku a ni ma swi ku va ku ri free event mi kuma ku yisiwa big artist. Ni vheta ni tisa na my thoughts here, i khale swi kha swi ni tisela worry on my brain. A ni koti ku twisisa ku funding ya ku yi va yi kha yi huma kwini. Vona ni nga se ntlangu lowu wu ndliwaka ntlangu sweswi. Swi very very clear ku vanhu lava nga ta nyikela laha, like vanhu in general mali leyi va nga ta yi nyikela yi nge swi koti ku va yi afforda like or hi ku yi va above 100,000 laha va nyikela entlangwini. So to be honest va ni nga ri ku swi twiseni ku va unveiling yi kota ku va yi tisa ti-big artist swi va swi ndlise ku yini, like who sponsoring that. Maybe mi nga ni pfuni hi mihleketo kwalano mi vhela na ti-event organizer ta vona YouTube channel leyi. So n'wi ti-event organizers ni kombela mi hi pfuna ku swi va swi ndlise ku yini, like who's the sponsor, like i benefita yini this sponsor ka this type of events. Like unveiling mi kuma ku free interest obviously, a ni koti ku swi twisisa. I khale swi kha swi ni hlamarisa nyana ni nga swi twisisi. A ni ka ni nga za ni kuma na a chance yo ni vulavula hi swona, loko vhele ni tshama ni kha ni lava source of information. Sweswo hi na source ya kona yo ku na unveiling yi nga kona. So now the question i ku munhu loyi a endlaku event liya i benefita njhani. Ma yi kumela mhaka ya ko maybe someone might give us a better answer about this matter. So tani swona na ha ri ku vuleni guys, a nga phefumuli xiculu le Mr Post, a nga phefumuli byala. Ni vona vanhu va kha va tsaletela swona. I ya ku hakeriweni ka mali leyi a chajaku yona on average, mali ya le average a phefumulaku yona i ta fika charge yona le. Lero swo ku a nge charge less than 10,000 ya kuma mali ya normal. You get it. So a hi sukeleni ku va hi attack Mr Post, na swi twisisa ku i jikeriweni gagashi, mara ni vona sweswi swi ri rhongo ngopfu ku va se Mr Post a kuma a kha hlaseriwa sweswi nga ha tsakisi. So a hi tshikeni sweswo, a hi tshikeni guys. Event is an event, wa hakeriwa. So loko ri mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.